This is a really life. This is a real story. I'm not joking. Please, can I help me? Bantu beZimbabwe ngicela uncedo. Ndokumbira batsiro muri yeZimbabwe muni mose. Ngiyacela muri yeZimbabwe. This is a real life. Angisaphile ebantwini sengiphile esigangeni. Ngoba ngithi kumele abafazi babengazongithola ukuthi embonisa abantu. Singaqhamuka inyoka yakhona khona. Ngahamba eBhinga abantu bakithi ngisiyadinga umuthi ukuthi ishop yami iperforme kahle. Ukuthi ishop yami iperforme kahle sengikhipha imfihlo kodwa ngingayikhiphi. Siyadinga umuthi ukuthi ama-customer bekhona eshop. Ngafika nganikezwa ingcoza kodwa ngihambela ngifika ngiyifaka eshop. So ngicela ama-profit. Ama-profit bakithi. Mangithi ngiyangena eshop ngithola inyoka igcwele phezulu. Inyoka le ifuna ukulala lami. So mina ngabaleka. From khona lapho manje angikwazi. Usingaqhamuka khona inyoka yakhona. eBhinga yebo ngidinga uncedo. Ubaba wakhona kuthiwa nguMpontshane oseBhinga nguMpontshane owanginikeza inyoka ohlala eBhinga. Ngifuna umuthi. Bakithi ngicela nilingisize. Ngicela nilingisize sure. Ngihamba ngazidingela. Manje sengihlupha inyoka yakhona lapha engihamba khona iyabuya nje yangilandela. Khonapha sengaqhamuka inyoka yakhona. Nayi. Qala kahle nayi.